Jazakumullah ahsanal jaza, kami haturkan kepada Al-Ustaz Muhammad Haris yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan berkat dilantunkan ayat suci Al-Qur'an kita semua mendapatkan rahmat serta maghfirah, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya meninjau acara yang ketiga, yaitu pembacaan hadharah, yang mana pada kesempatan siang hari ini akan dipimpin oleh Kiai Haji Rosid, dan akan diteruskan pembacaan Yasin yang akan dibacakan oleh grup hadharah. Lalu kemudian pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Kiai Haji Sarfin, dan juga kami persilahkan waktu dan tempatnya, kami persilahkan kepada yang bertugas. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi وآل بيت أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعطى الله علينا من بركاتهم وكرمتهم وشفاعتهم. نسألك يا الله شفاعة البركة والجبر حسن المقصود. شهر الله الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد عبد القادر جل رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأزواجه. وإلى روح جميع أولياء الله تعالى التسعة في الأرض الجاوية، خصوصا شرف هداية الله وزوجته وسوله وقوره. وإلى روح جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والشهداء والصالحين سادات الصوفياء المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلى روح جميع مشايخنا والمعلمين. أعاذ الله علينا من بركتهم وبركة علومهم وكشفهم وهدايتهم. شو لله الأمر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسن إلى روح شيخنا ومربي روحنا كي هجي أمصار بن أمين، وإلى روح Ibu Hajjah Tati Solihati binti Haji Abdul Hamid. Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Wa ila ruhi Syekh Muhibbat, wa ila ruhi Buyut Windu, wa ila ruh Buyut Ngabi, wa ila ruhi Jaka Sundang, wa ila ruhi Randa Tuba, wa ila ruhi Buyut Tajuk, wa ila ruhi Syekh Arsurur Muta'al, wa ila ruhi Kiai Haji Muslim, wa ila ruhi Syekh Mayung, wa ila ruhi Kiai Haji Ghazali, wa ila ruhi Muhammad Soleh Ketib, wa ila ruhi Eyang Haji Soleh, wa ila ruhi Agus Zainal Hasan, wa ila ruhi Agus Ma'ani, wa ila ruhi Agus Asnan, wa ila ruhi Agus Munsarif, wa ila ruhi Agus Jawahir, wa ila ruhi Agus Muta'al, wa ila ruhi Agus Murhani, wa ila ruhi Agus Akrab, wa ila ruhi Agus Mutahhir, wa ila ruhi Agus Madrofi, wa ila ruhi Agus Lumri, wa ila ruhi Agus Murkawi, wa ila ruhi Agus Mudhawi, wa ila ruhi Agus Saleh, wa ila ruhi Kiai Haji Mahfud, wa ila ruhi Kiai Uba Subari, wa ila ruhi Kiai Basuni, wa ila ruhi Kiai Haji Ahmad Jazuli,
wa ila ruhi Kiai Haji Mursid, wa ila ruhi Kiai Haji Ahmad Khuduri, wa ila ruhi Kiai Haji Samud, wa ila ruhi Tubagus Kiai Haji Abdul Halim bin Tubagus Kiai Haji Marzuki Sabakingking, wa ila ruhi Kiai Haji Sanusi bin Agus Ma'an, wa ila ruhi Kiai Humed bin Kiai Haji Irfan, wa ila ruhi Kiai Haji wa ila ruhi Kiai Ucen, wa ila ruhi Kiai Haji Syamsun, wa ila ruhi Kiai Haji Uday, wa ila ruhi Kiai Haji Muhammad Soton, wa ila ruhi Bapak Munaji, wa ila ruhi Bapak Arwa, wa ila ruhi Bapak Yamok, wa ila ruhi Haji Suhamad, wa ila ruhi Haji Abdul Hamid, wa ila ruhi Ibu Isah, wa ila ruhi Ibu Hajjah Ijah, wa ila ruhi Ibu Hajjah Ruskanah, wa ila ruhi Ibu Hajjah Muti'ah, wa ila ruhi Ibu Muminah, wa ila ruhi Ibu Iyoh, wa ila ruhi Ibu Hajjah Mas Unah, wa ila ruhi Ibu Hajjah Utin Sutinah, wa ila ruhi Bapak Haji Una, wa ila ruhi Bapak Haji Samadi, wa ila ruhi Bapak Haji Edi Mulyadi, wa ila ruhi Bapak Haji Ero Madkuro, wa ila ruhi Haji Beni Sarbini, wa ila ruhi Bapak Nana Mukarna bin Nata Sasmita, wa ila ruhi Ibu Yoyo Rukiyah binti Miskat, wa usulihim wa furu'ihim, wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwatina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa auladina wa jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ghafarallahu lana wa lahum, syaulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.